Pastor we mingli shalam kami nang soda TBC Checkon we matun sada yang the clay viewers psycho really ngapa shalam chipun delay na achina kare sa kha kala TBC Checkon ni ngasun ngaya kha channel hili follow samili kala azingli mi the clay link hili zang the follow samilu itum na ning uklung samatha khuida achiwi chan kapang hi nganarum shitsa psycho really so kami ngasaran Aring the tour rang room the clay, color online link room the clay, prohowe, rawbing psychology, rawi legacy, lookum shan, chingrig hajitashung mirano, which is a make up the hangai. Aring the tour she check only, kare sadaraga the clay, so my guitar, la tay the lay, jang saka, rawi sokami, but I'm the dashung reno, which is hangai. Ajonang tui Sunday, itumna, ninkamong Thomas, kajumramli. Pengromire, Ajun Sunday Limra, Gazan Saka, Ishi Church with YouTube channel Lidzang Milo, to Lidzang Delay, Ninkamong Thomas, Bible with character, Sarah Shumay, Ka Achui, Kachang, Achui Tapa, either Clay Liva, Chishui Sakang Tubing, Wimram Litam the Lane. Ajunang Sakang Tuaka, Thomas Wimram Litamira, sequence animals at Mane, Kibali make up the whole, Kibali now make up the whole, sequence Mizat Maneka, Sakang to Chishui Sakang to Trada, Kanu Wimramli, Pengromre. Aring a torva Matthias kaho mi bawi maramli pengrum kwaisasa katha the pronounce adlam tene Matthias tala pronounce adle Matthias tala hodle kigam thamne ho ngai ho bai ishavu wi favorite doctor adle sai ukruli Dr. Matthias da ara le fukam le lam them no dang ka Dr. Matthias da hang shon geje shajing e ina ya chaka mathai khui mane Shavu favorite doctor the Dr. Matthias Telhoy, Matthias Telhoy, Kikamatam, China Ming pronunciation, Kajawi, Ernata Hog by Hokanai, Hog by Ko. Matthias Kajui, Matthias Kajui, Ming Po Hiwikaklatva, the gift of God, gift of Yahweh. Rana Kamia Lemat Kajino. Like here Hebrew to Matiyahu Kajuana Krane, the hang. Acts chapter 1 with 23 to 26. Now mirror somir hungyona. Matalang and pa miare ina latluida palushike lagay tumaring torva. Acts chapter 1 23 to 26 li kapiga hai mi ba humaramli pengrum kwai sasa. Bible gising bing na. Acts chapter 1 with 23 to 26 chili hai milo chili refers hashonra. Chena tumna Joseph Barsapas lagaho Justus Telagaho Miba Aina Matthias Lee Kapang Shoka Chivitiliatum Naseasai Proho Migachivu Kapaning Nanate Jana Kalatana Vakangia Apamli Vakavai Judas Wimhutsada Paugazada Sagavai Kani Wing a Chili Nana Kapangakwichi Chitamilo Atumna Aniwitungli Kula Yanga Young Laga Matthias Vitungli Tahau the reader Legasa, Pauza the Trada Akawi, Akajiwi Alungli, Narum Sanghawa. Matthias Kaho Mibahi New Testament Paula Kaimi Mning, our popular Masamne. Awiaming he New Testament, Matthew, Mark, Luke, John Lee record Masala Mane. Ex Lee. Awiaming he cuts and out. Awaming he. Shana Kawi Kerjan he kapadam Taran. Matthiasi Ajalaka Tishu Christian Sangatiping the Otsakrum the Lelakala or drum the Tyrek Sang Miakana Kalikibahanum Tim or picture Malamne Awaming Mugpian Matthiasi spare tire gatane Kari thousand like a puncture side Chewy Mahut Bagashin gatane Mahut Kashina Akanava Ava Jishui Sagan to Trada Kani wing the Jali Matsang Samana Kan now the Judas Iscariot we Mahutsada. Judas Iscariot na Chishuli. Betray Sang Highwitili, Awi Mahutsada. Trada Kamang the Tradakni Kashum Kvai, Awi Mahutsada Kapang Sanga Mivajine. Ali Matthias the Hoy. Young say Matthias was a faithful follower of Christ. It will attain Acts chapter 1 with 21 to 22. Atang la Paira Pasigija. Judas thi highway thili sakang tipping na discuss sang roge de sang de trada khni trada khajnar
Judas tigai witili. Acts chapter 1:21 chui mangali Judas katiu maramli kabiai dele. Judas tiawa kaju maramli account khani samangai tumna. Akabana awe account kharebana Judas si Jishu Christali lupa tumraina. Yorzai laga akhlada ningli mapambai to the lupa tumraji lupa hanmiai laga akhlada unkak tiawa kaju account Matthew li akasamangai. Acts chapter 1 li itumna awi Judas we kati account aka samang lushide Judas Iscariot we Bible Judas khangdela leko Iscariot makhaning khangdela leko ka Judas Iscariot pa we kati hi account khani samangai akawak lo hang sawaji hi bai liva Judas na luipom ma ko lokhui lagara luipom ji anan awi makham shung phaisai den lok sang bamjli thangha Judas kong lui laga awi akhri gdong ngapo phatsarawa lagi ta tiawa gi account akla sambangai doesn't matter kim tham nei account khani lai delai kha chi athum record sa rok le akpali kadiaw ga detail sa mai de pi akpali kadiaw ga a akhala da tiawa ka cha ka ta chi we account ji ta delai chi ma pung pa lo pung pa khwai samling nei kha awe account khani ji ta samang ko akbana kadiaw detail sa mai de ka pi sa pai akbana kadiaw sham mai de ka pi sa pai Judas we otpam hi kipali phung saksigla gajihara saghang to be in a discuss size day laga Acts chapter 1 we verse 21 liga padam tranli atumna hida the discuss size mo proho jishuna itum wing chaili lailaka atam gajida itum ling so gasa ana was glory ra proho jishuna itum wing chaili lailaka atam gajida itum ling so sat gasa kala verse 22 li kala John na rihi kami we ot sagapok aina tui laga proho li kuigaga proho gazingram ka hayana tangda chiwialung li gazanga bingwing chaili akhana itum li ngasoda ringklui pongli shaki saplungra Judas we otpama hangau da chiwi mohut ka phanawo isi Checkon na digan akha hangau da digan akha we mohut ka phaga thano jana itum the king zekdo ai thada mi kathar magpang sang sai thada church Checkon church we ka shok ka zang ga thaya kapang sang sai ja laga travel colony li pamra ga samili kapang sai da khrnaw bin hang khang rok ka thano ha church we ka shok ka zang mathai la leadership ra khwe ga ka shok ka zang mathai thu da pung ba ba shine jena church we ka shok ka zang ga thaya khrnaw kapang sai ja laga travel colony li pam sa ping ka jig thaw mo ngai nang ra cha ra sa khang thi bing na ngazek de laga khang zek adam tran Judas yo pa mi kpan khuisik la adam tran jishuna itumli tons of the la ka wa adam li changsa pass kala John ri hikmena awit ot sag phok aina thui laga jishuna gazinga ga aina tangda chubi atam peretli alungli changsa akha kapang su kujino hina ki thai do Matthias la sakhang thu thada khnili matsang la atam gchida atumling yurza hairaga sa miakano Jishu gazing magarang la kind of tangda yurza ga sa mino Jishu na miracle ga sa Jishu na matakak hai od ga sa gazali rai kami pai ga degli rai kami mi khang biali rai kami kathili ring khang sak chipi ka sham shok shaki awya mi can witness ga sa miakalo mo kala sagang de tra de khani wing chaili Judas Iscariot ka thaliwa Matthias pahina Pamai card or drum Thirai Sambia and Sasawo Sakan Tigataina Triala Avanganing Titakle Miakano. It in the Chona Kum Tarugui, Tuija Hang Taruk the Taruk and a Hang Truk the Shinig Badam Tran, here the Gabrieli de Chui Tili, Ati Gashura mi Gajunka, Mashuli Tua, Chishuli no Tawa today, Chishuna Tra the Kanijli Lahanga, Notum Langalan Twing Irela, Notum Langalan Twing Orla, me Twisara ili Mashungai Tura. Notum na Twiorla, Tang Hande Chishuna, chewing a child late. Matthias the tongue side today. Sakang the Sada, away I mean he tried the Canadian Matsang Salala, Matthias la Kanukli, background knowledge, sure the side today. Matthias remained committed even when others left. Rally ning tum lang energy sure the migdana yam to Alala. Acts chapter 1 with 22
Tiwia Tishudava Kido. He was still there even after Jesus' resurrection. Nimla. Chishuna Gazingaga. Chishuna ring shokla Gazinga Haijla. Mikene Tay witness side go. Acts chapter 1 with 15 liga bigay upper room atung bajli Peter na abana being shaka maku shikali tamjite de. It in the Acts chapter 1 with 15 libaga Peter na abana being shaka maku shikali pauga pahangis de tamjite de. Chewing shaka maku jajli Matthias was there. Matthias la sanga chiko. Hina giteva Matthias ning tong lak ena chishuli odram gatumi sai kala pau ha shokli ning sangla ena jatsai aming thada khani sakang thijliba amazang sanala athum bingling sona khunukli shinaula traga jatsai go bible hang kala mer naula traga shurjat ka sa chajli Matthias was one of them. Matthias la sangsai faithful salagaina chishuli odram gutsai kala John Rihikmena John the Baptist na Rihikmi od hauga pogana tilaga Jishu gazing magarang laga with period alung jili od panglak ene gasali sanghai gasahi Matthias sila akalaka jiko chikare kakhneli Matthias was chosen by divine appointment. Acts chapter 1 to 23 ji kapatharan atum na Judas Iscariot mahut shin gabai mi khanili kapang shoga jide Kaniji atumli sakrum gahaya mina. Kala Jishu ministry li thay gahai mi tatuina. Hang gahai di shurda. Chewing a chili, and I'll bagay with Acts chapter 1 to 23. Chewing a chili akali Joseph. Kala parsapas talagaho. Justus talagaho. Aina Matthias li kapang shoka. Bar sakang tibing jina kakapang taran Matthias ainas parsapas kanihi qualifies how with it. Chishu sakang tisavai kanihi qualifies how with it. Yang ka kamang bangi dem nimla kani mag bang bai chadak thumka bai chadak kani jinda Judas Iscariot removed aga bang sangi jinda ka kanihi parsapas pahila justus talagahomi pahila Chishui od kasali eyewitness lewo John the Baptist na od kasali eyewitness kleno ala tribal colony pamras hayo Matthias la tribal colony pamras hayo TBC Checkon how go pogli chang sayo ge thada ha mathala kan thai sa khani ni ne jide Jishu ministry eyewitness ka sa kana John the Baptist rihik me wa ne Jishu kizingram ka thui ga we state chu atam period ni lo od sarum ga sa hi parsapas le changla ga jiko kala Matthias anikni ara anikni qualify sao the cho nani li ram the kapang shoka which day kapang shoka laga akamang aniwe ngajai le akamang hui jaw da itum the Acts chapter 2 chapter 1 with 24 to 25 chili keng atam tran chiwi chili atumna sehasai proho mi gachivu wi kapaning na thai you know atum se aksai mi gachivu wi kapaning na thai chikipado parsapas na kapaning na thai Matthias na kapaning na thai kala sagang the apostles itum bing na kapaning na thai Jana kalatana vakang yia apamli vakavai Judas we mahut sada paugazada sakavai kani wing jaili nana kapanga kui chi chitaimilo sanga tipingjina atum winning and disciples ham curve rally chitaimi kavai siasa the boy Sada sada atum na tuilep kakuiji rally siasa zak laga rallying ahan ga kuya Kala yang tahan yang yang kuya casting of loads the Bible we are tamlit na laksai casting of loads kala kyang arihon terman hang si jo lottery sai jirla lottery sa jirla Israel now being the Canaan lit sang pam tharan Canaan ngalai di promised land it sam ga phang dat sang pana tam tharan shang bing wing ngalai ngayar ga ta jili kala yang jide casting of loads coins it to sai Coin sanam nim ne adam shama ngalung ji to sala ga ung da jing lai ji ta dang yera dan mari khong na phau ga jam ga hai dam tran kala yang la ga kala kya adam tran jonali ung dawa today casting of lots yang bible de hai
Roman Shipai being the Jishui Kamanga Gajonji Ngapang Roga Jikwingaya Kayang Adam Tanatum the Kilayang Lord's Kasai Gonna Pangmon being a pro Shimli Odram Kangataran Atumi Otgurut Nayargatali the Kilayang Bible hita the Shijin Sai Jawda Achivereshi to New Testament Adamitranla idum casting of loads Kilayang Sla Kaji Han Kainava Yang Tigan Gagapang Adam Tran Lotris Hasla Pastor Gagmadam Tran, staff Gagmadam Tran, Lotri Sapaila, Bible is Sasai Jauda, Lotri Shupaila, Bible is Sasai Jauda, no, when I low Shira, in Hikuan Hangla Jaka, Bible is Sasai Jauda Shidang, the Sapapa, the Clerico, Masabaimana, Gulamayang Ribaimana, Kuang, number 1, the Rawi Mangla, Holy Spirit, itum limi haina. None Christally Quisang on. Nali mangla turn a mohornam gaina. Mangla turn with guidance, complete mangla turn a permanent indwell, Saudara mangla turn a kasat kami, Jualung Li. Nana Virali Sehasal mangla turn Chizikami, kasat kami bajli, Kapangijina. Number 2, Sehagasa, prayer. Virali Kanhan Gaji Vareshina, Saplungigichi, Kamataya Akana. Adang sagang tibing la virali was say salako migomoy to make a panning no kapaning kigla chitemilo da salaga kapanga kakulay. Bible casting of lots trags and gulakiang gaji china last hour today. Acts chapter 1 with Tili casting of lots missing alim today. Gulakiang what masalim najako. Kagata sado number 3. Scripture, Bible, itumli complete revelation. Virani itumli hangkangai gotong hili miga haine chuvangena hili jang haine hiwi ayarli kan shokta masalui mana. Virawi tui complete saira mangla thara ilimi ayri ili kait sakbai iwi counselor kala virali chan zek pai the kratan sakbai na. Complete revelation of virawi tui pada hili kapi gaya angzayan psychologically Yun laga decision kuigijin, to lapchi kuigijin, kapangijin, the gang. Bible to the Kapatam, casting of lots, Gulakian Giji, Acts chapter 1, 26 with Tiliva, Masambang Limana, Magapialimna. Ka Mangla the Kasset Kamiana, part 3 hours there. Lagate on the Acts chapter 13, verse 2, Tagabatam Tranli. Rawi Rao, apostles Kakapangatam Tran, maybe the casting of lots, Masalimna. Kamangla Thurling Hanlaga. Acts chapter 2 we, Acts chapter 13 we verse 2 li, Kapia Haida Clay, Yonka. Mangla Thurawi Chizikamiana, Sakang to Bawizada, Kapang Tiawa, the Hanga. Casting of lots, Mangavalu. Adishi Tangkhul na, Miss you Sada Lake Jung Clayco. It will digan Gagabanglila, Pastor Gagabanglila, Kanga day. Long now Gatana Gagabanglila, written the lottery Salaga, Kasa Kajung Kale, Chimavreshi, Bible in Mashikasanga, Seang Sali Maningasanga, Mangla Laterally Mashikasanga Tumbina, Sagi Achamaramna, Kavareshi Tumbina Chi, Masari Baimana. Casting of lots, Acts chapter 1, 26 li, Kupsanghawa, Jacob. Chi with topic Minim each short humoram Tangamatinaugay. Achivachi with topic meaning to show Sana the Vater. Kashamba, Bible is pastor account, Bible Lord casting of lots, Skulaking, Tragzan, Lady Tagishi Tangkhul, itum very shipping the Sapai Jade Jipashine, Jolder, Chikadioganing Shermake Vai, oh, Masabaim Ko, New Testament Rahadam Tran, Masali Baim Ko, Rawi complete revelation miracle, Mangla Ili Pomalko, Seha, Salag of Ralling Han Pirako, Chuvan and Maram Gatum Juvan itum, Lord Trim Sabalim Ko. Virali Han Gijiko, Virawi Tuipa, like a Virali, Nazak Gijiko, Virana Kapang, Gijiko, Gijipajili, Hankan Haisana. Ara Matthias will Hanu say Sagan the Tipping Jina, Ara Gilayang Laga Matthiasli Umdahawa, Sada Sada, Matthiasli Judaswi Mahut Sada Kapang Sanghawa, Jiko. Psalm number 109, we verse 8, Liga Big Haichi, Acts chapter 1, with 20, Lig quote sidely there. Psalm number 109 with verse 8 li. Akakapiyadli day. Look at Teo Ribrana. Jishuna Teo.
thang amadanga Judas na thang amadanga mi akhana chishuli hadra betray sara gjibahi samli la prophesy samli la hang marana sai wo lagi Acts chapter 120 li kot sa jide sa hang jibing na kita kot sa do Matthias na pasabas li kapangurag jadam trali atum na kisado awi atam gshi khamang marino awi otpam kate akhana khuithui haurano kjihi kot sa de Judas wi apam Matthias na khuira gji hang maran hai sa thada chi otsak lai dik chili kot sa jino chidara sa de chishui sakang tu trada khamang lei ga sa chi wi na trada khni ka shung gwai Matthias li kapang sang hawa Cho kagatumali Matthias joined the apostolic ministry. Ara Matthias li kapang auda Matthias na pau gizat bing ot ngaruchili changphok uwa pau gizat ot saphok hawa pau ha shok ni changphok hawa chigo laga idum na Acts 1:26 kapatharan idum na thai gaja ara Matthias chishu sagang tu wi lisli chang hauda khareli wa mishanli majang samana khashur jat kasana ara chang hauda one of the 12 kajijli ala chang hau jide pau gizat akhu ot ngarut saran ot manga jili ka chang hau da pau ka pha ha shokawai apam ot manga ta tong ji Matthias chi sin hawa mring phanam la he mring phana do itum na very we mangali faithful salak aina ning tong la ke na odram khang thi tharan achuwa mishanli majang salala akhama chang hau ra akhama rana ili thaimi ra achuwa mi we mangali mamoho salala Mina mathai misal la now the brani li thai mira ka chi tumli lesson ga tam mi le de yang lisli majang sam kho mamohom kho maphom kho kha achiwa ali brana ka pang khya kho hi thumi mirin le kana la ka haya para akhane tam khui ka pa akhane ji thanks ai lisli iwa ming majang la khi kam tam kho history ji li wa ming majang la khi kam tam kho ka pau ha ga shokli shar khui ga vai otsin chi sin ga hai ga jili sharuk changai ga ji li ha khamai calling malai ma kho ji ga sana ba itum the Acts chapter 2 at church the le poka adam ga ji poka adam yang church the forms ha poka formation of church the church movement the ka thai Acts chapter 2 42 43 ka ta ba tam tran church chili form ga sa pa do athum na pau za pingwi tam ga jithaili la ngarum sakla kala khamui shai khangrum aina seang sali la ningtum lak aina sakruma pau ga za pingwi manga aina matakha ka hai machut ka khui ka chung ga sada mi ga jiwi uklungli mi ga jiwi tungli khang ji rai ta ka pi ga hai jili pau ga za pingwi manga aina na jago lagachi Matthias longna kasana ta khang the church form gasahi Matthias long the form gasano church movement church linga ga phoki church plan sa ga phoki Matthias long na plan sa ga phok nei ga ji hang gasana ba church linga ga movement how ga phok chili ajonang with Thomas la jang la ke achwin Matthias la jang la ke hi begin than la ga tra ka ot ma khui oguthi abam ga chi vuli pau ga phai khang yaw na ga hang Acts chapter 6 kagaba dam tranli 6 with 7 jili January with 3 ngayaw ba shum da Jerusalem li sakhang thibing wi mishan matai khangai matai sang hawa kala pangmon ga chung kala shit sang hawa ta ga piai li de hi wi ot manga thak ta khui ki join krado hi Matthias long wi mission ot manga na jiko hi ajonang wi Thomas doubting Thomas long ot manga na jiko spare tire ga thane Achui Matthias ba ajonong mana ningmong ngazara sakhang thia khanai tha salala athum bing lot ma hi athai traka mathayawa chi church ka ji form sapokawa church movement ji form sapokawa today it is mainly Peter on this rock I will build my church that chishune ka hangji Acts chapter 2 li fulfill sa laga Acts chapter 2 we na church ko ho hi le phok hai no ke zip khangrum group hi le phok laga achi to me church rik
เลยให้เลยให้เรากระสิบขังรม church ก็หอยอาจจะถึงลิงกาแล้วก็ปอมดักเลย church หิมังมันนิ่งลาราจเลยคือดงเลยโอ้ก็ถึงดงเลย church แต่เลยดักเลย apostles being we church planting movement ในเรื่องโคชินิงในมัมลายเซ่คำเดียร์ลี Matthias waited for God's timing Matthias นั่นเวรียตั้มจิลิงอะไรเทลักกันอะไรเรื่องโคคิลิของอะไรโดอาว่าจะช่วยสร้างขึ้นที่ไม่สร้างสามนะแค่สร้างขึ้นที่ก็ถ้าเด็กก็สร้างเอาสักรุมไรหรือไงมังอาไม่ขนิงเลยขนุกนาวเลยนิ่งตรงลักเอ็นโอดรัมเงินที่จัดใส่ He remained faithful in the background behind the scene อย่างไรนะมั้งก็ใช่ขนุกนาวเลยอดรัมเงินที่ก็ใส่นิ่งตรงลักเอ็นโอดรัมเงินที่ก็ใส่In the church, li odram khang the adam tranli women li labai youth li labai Sunday school li labai church li labai alung khaning laga alung ling ning laga kathana misa san la ra khanuk nawling thumda ning tong lak en odram ngthi saka rana chikatha mijli honor sara the khang sano alung ka khaning ba mang nim no yaru mangali tui matui thela ga kham tui ba mang nim no khanuk nawling thumdaนิ่งตรงลักกันนะอดรมุทัยสักก็เวลาเราจิปาจิลิข้าวสารจิขังสานุเวลาเราจิปาจิลิกับปังคุยนะขังสานุอีตมันเราอดรมขังจิลิมังอาลีมาทานนะครับเปล่งกับพาทัดอีมังอาลีมาทานมันน่ะพนิงจาลักะขนุกเงาลิงกับทุ่มดำมีน่ะมักกะไทยทัดอดรมขังจิบิงลีเวลาเราออนอร์ไซค์กิจวัตรมาลายวะเวลาเราขยามีกิจวัตรมาลายวะมาเทียสเลเวลาเรามาจุดสาโคสร้างที่เป็นกันได้นะว่าจุดสร้างยารีกันได้นะเอาสร้างที่ไหนแต่มีชั้นลิมจังสามโคขบริบาลอาลิมจุดติดให้ใส่จุโคอาดัมจิรันก็จะช่วยอาดัมอุ้ยนะก็เลยจอห์นริฮิกมีว่าอาดัมเนี่ยอดรำจิรันก็ให้จินะทั้งกันนี้เด้ออินี่เลย position นักมีไปเซ่เดเคลมสาระมันอินี่เลย rank ก็มีไปเซ่สักที่ลิกาจังสักไปเดเคลมสาระมันอินี่เลย promotion ก็มีไปเดเคลมสาระมันจุโค he waited for God's perfect timing today. We perfect timing jili ana ngarai tita ngarai thailak en ngarai ta. Idum ma gata. Mi de ning jang na gagapang kala virana gagapang bali mangarai la aji executive sa agam office per sangai agam office per sa la ga khnau dang I president ga sangai I the chairman ga sangai ka chi winning panin ka chung khalai ai thum ni kumong winning hi jang virana gagapang bali meyang mana Rally ning dong no drum khang chipali meyang mana maphning mana khagata I thangkha I the chairman ka sara ka chipali na chui khamai pamli maka sa ka chimning mai na hang da khlei kham mi kumo I thumna sa khui thiawa da kang sa ka sana ba vere we atamli mangarai thai thumana ka ji kang sana ba kai thum khla ta na chui khamai li kang ai thiawa la 37 with 7 nikhi ka bido proho we mangali chingri ailu kala ali ning nung khung ngarai bomlu running rai ga thai ka ji hi Matthias la sai wo Matthias the running rai thai la kan rai wo ichingum chiran go drum muthrai la sai illo position ak mi bai sai singum chiran go drum muthrai la illo chairman ka sa bai sai illo sang thri ka sang bai sai the thang ani the claim msamana kan ngarai la ga Judas Iscariot we Mahut kashin na wo jide the gaga pang atam thran qualify sa sai jide ning dong lang no drum thrai re ji ka the jide Matthias li sa khang thiping na makapang khirang la brana ali kapang bing har sai ko ali ra ga pang thran sang thi wot manga ali ji sin gi ji ot manga cha ana sing thai sai jide sa thai sai jide va thai sai jide matui thai sai jide ning hang mung lam na hi picture mak le mi dai khanuk nauli youth member ak sa sak sa tha no women member ak sa sak tha no khanuk nauli ki kam sa them ram no da phaning sa sanding thorn mang ka thai social work nauli ka thai da phaning sa no khanau da li ka pang na na sa phani ka da ka ba dam tran ana ka singa dam tran apostles ak wot ma sing thai sai jide apostles ak matui ran matui thai sai jide apostles akwe sakhang tse akwe achamaram asagavat ajaya re ka tonga
tầm khui ping ai sai chứ ready and lấy sai chứ ready mới đến rồi nè thì anh accept sai chứ đấy bấm thà nào đâu ít thùng cái chúng thế nào church li cái là long nào cái chúng cái li odram cái sang thì ai đó sát thế nào này là say đó phân hình khi nó sai rồi cho tấm tròn li sát thế sao sát thế nào này là say nó sang lang cái odram sự cái này say chỉ cần là sao cho thà women là youth là sang người cho thà nó sát thế là say sát thế là bài đó od mang ai cái gì nào tấm tròn khi cái là mất sát thế là say kêu vang đó ninh tông đó mất sủi vang rồi chứ đấy ninh tông đó mất sao vang rồi chứ đấy ninh tông đó sao sĩ cái chứ tầm khuya rồi chứ đấy Matthias là chỉ lesson community thùng li rồi nó Matthias mình là cháu vậy nó chẳng rằng hay nợ vang thùng đó riêng là cái than nó cái than anh cái than mất tùy anh cái than hang anh mình cái than han ông sinh han cái than ông ya chơi ở cái than ông ở sắc miền khring cái than là gì người sáng là cái riêng là cái chặt ra sau đó nó sát thế là cái gì đấy thấy xe ra sai gì đấy cái thứ mà chứ nó sang sang ra cái thay nó sao lâu giờ tấm tròn nó sao thì cái mà thấy sao cái chúng là lấy thế chăng chỉ kêu vang đó ninh tông đó mà sure cái sao vang như thế đấy khang tây mà ninh lắc mà như thế đấy ninh tông đó mà sao cái sao vang như thế đấy chính cũng mà hiran ngồi trong một thay đó khang ninh tông đó mà sao thu đó mình mới vang sao sao đó nó li cái bằng à tấm tròn nè mà sao thấy sao thôi mà nào chú vang này sinh ra rồi người thor ra cả lấy thùng cái tông cái theo nào ở chỉ linh sang lắc cái linh tông lắc cái sao cơ nó li thằng mà thằng cái học ở đây chỉ nó đã bao nhiêu mà hàng là nên cái theo ở li linh cái sang người vang in nó li cái học ở sang sang rồi chứ khi cái thằng li cái hàng cô linh tông lắc cái sao sẽ Matthias li mi nó Matthias mi sáng li mà rằng anh boss ra cái sao cái gì mi nó mới chỉ hắn sao là hắn thấy khăn ninh tông lạc ai nâng thum da khăn lúc nào li behind the scene background li ot mga ninh tông lạc cái nâng ninh tum nâng sao mga vang anh sa thấy xe ra sai ali salo cái chợ đâm tròn sa thấy xe ra sai ao li lấy xe ra sai gì đấy về ra nè khang cái thấy ninh cái tông nè ninh tít cái gì về ra tâm li khang ra ya mất cái tốt ta Ajli Rana Nichanglaka. 1 Peter chapter 5 verse 6 Gabatharan. Humble yourself before the Lord, therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Vare we pang thai khare chi we asingli ham sang thailu chitha kha awi atam kachali nathumli khang chikatra năm thằng nào này nó lại exalt sao được gì nó là khang đó khang rai vang thằng cái ran nó lại exalt sao được cô ran nó lại khang cả rồi chứ Matthias was lifted up because of his humility and faithfulness Tangkhul yang Matthias li cái chuyện li khang cả mi cô anh malung nim lắc ai nè khang thum mali mag thầy pam li ning tong lắc ai nè odram Kanawali, Matthias shows that God always has a replacement. Rawi pangli mahut shinmi gwaile sa shona gaji Matthias wikrajani nei tumli tam jithai. Rawi li mahut shinmi gwai mawat mana. Acts chapter 120 gaja la lyrically hitada ga behind the layli. Awi shim majo hawreno kibaw shim do chutas wi shim majo hawreno. Kibana khachili mok thuli arno kalami khangatai akhana awi otpam ji khirno Psalm number 109:80 chili fulfill ka sare chili quote ka sare ji Judas apam ji Matthias na khuyawrno mikumo ko ho itumna fail sahailala Judas Iscariot na fail ka sa tha itumna sai salala Raw mission stop masalak man da khang Raw mission otmanga fail masalak man da khang no Judas ne betray sangayo bang Raw mission mazatula ngasamaula bang samane Judas sang tu jali trada khni jali trada ka an betray sao da Raw ot mga mission ot mga samaula mang samane satfie itum na tiawni ga da paning sai kha chapok luya arakipa na singrudo da paning sai kha mi lai sai nimla ya
ili miracle shi checkon now bin kang ngawai oja namrarang ka issue eviction hi sauda as namrarang la ka eviction rasao mi dong deng da pam tisar raw da isi church thiaw la bai da pning sa dei thuma ta kahang miracle ili hang bai khaji nam nim no I kraw wang nim no cover raw pang li replace sa ka bai awili replacement mabat lak mane ji ka thai no I bang sham nim no cover raw pang li oja pam nei li ot sa laga oja shum pam nei li ot sa laga we young the short laga we best mi laga ot sa laga chodai exhaust sire ga jadam tran rana we replacement hili ning mu chotrang nisa hili yang mu chota rang nisa tharla khaya sala khai ili jogra no chivra replacement no inumnim no I wisang thinumnim no Judas Iscariot na Chishuli what sagrum laga awning ni makhaw laga na betray sa ji replace sa ka vai rana kapang sa o kapang bingar sa o hili rana kapang bingar sa o in check on live our jena I shim kur la jang sono bing la jang laga yo ja na ka chili wa ji lai church sa khai or le laga ji hang sir de hey yo lung ni ba rana valo ge ji ta de lai bingar sa evening of ai now de kyu wang lam time wang ai now chi rana wo run the replacement ngaran pingai sayo kipana sani lo jashim bam tuiga church ing thanau ni ga da pning sai cover run the replacement aga jorai Judas Iscariot apam kipana khuni gliang ningkrik sai cover run Matthias li ko pangsam Matthias you krajani tum ni kiteng sak do run the replace sagidam masak mana yang the third sala ga ali jora lu laga achi ni hili pastor sa lagi na chingum khani gutum sama laga I exhaust sire chodai ra jadam tranli I theology segregation church na ya mutifulo kiban sar do jisa pai kabrana nali chansung li pa mai khar ga sathe mai khar ga yang gatharai na kan rang sung li ra ka je raw replacement no je raw pangli khlai no wo abakar thiaw se ga aya ICU li abakar hun ga admit sa de abakar thiaw se ga kibana chanting zekni do India shogali kipana chanting zekni gla ta phaning na mulung khring jung gale mulung mring rana replace har de raw pangli replace sagwai sakhnam lai lak mane jai God is on the move rahi yong ba la gang nalang za ro sa sa tak le de amin oi mi pim ba pha khwai ba itum na khanang jang ya theosi ji ka thar do kan theosi ka thar do theosi ka thar do kiban sani gla ta maning mane rivra the generation builder ne jide thot ak shogre akang jangre ak shogre akang jongre ak shogre rivra na shin ra mo hu chin kwai rivra li sakna gai leila malaila mana iya ar kiba sani gla kibara sani do rana replace sagida kasat malaila mana migumana shoyala la rana mashoy mana Judas na betray sa hayawang rana plan shoyawa jila machi mana Judas na betray ga sawang rana plan mangsam mana pau khamatha mangsam mana aga gong liawla ning gtong aga rakhang mathodre ana gong liawla aga khang mathod ni re ana gong liawla aga rakhang mathod laga ana rang ning re chi rana plan no Chivra plan no. Rather unknown people. Mina Magataya. Mina Makamachuda, famous Magasa, Matthias Kathalikapanga. In the 1 Kings chapter 19, 18 Likapadam Tran. Elijah and Kipringdo. Elijah thought he was all alone, but God had preserved 7,000 others who have not bowed down to Baal. Bal goho rajali korum lo jadam trali Elijah na paninga jide imang haunika the paninga jide kavrana bal limukokruma living God vivramang kokruma 7,000 others la haimi sai jide preserve sai sa jide chimangla Old Testamently Samuel na David wishim kuli Jesse li awawa Jesse li no era wang ka pangra the kradam trali Jesse na awina umera
rai ka ping ping ka naura ka thong li shok ning sak tla ka pang vai sa tla sama na yong yong wa la hilim song jaw de himang la ka dem lai lim la no nau ji de ra ka phung ni yaw hom zat dak lai nau snau ak lai David hoda then ali hong lu ho khung adam tran li samal migli hila ka ta theng sak aw mjim la really replace ka sa Jesse na recognize sa you now mera hipai fitsar aw ngasanga na fitsar da ningling ran lang machuk ka sa ji fail sa ho ji dai ka makam machut da mi na mag thaya Matthias ka tha mi khipa na ming phol mak laya yaw go hom David li hinai anoint sa lo jaw ji dai chana ali ang chi wi jena thau hero la ga anoint masam la David li aw ngasa bai chino makam machut da mili ngatum da rally ning sang da kapa rally ning tong da gazara abali rana kapang khui hawa Judas Vina Chishui sakang tibat ka hai tharan Matthias li brena kapang sang hawa laga Judas na massacre mission ot kaya ka church planting wasung da ot mahi sa hawa kibana Matthias na Matthias wimaram li tung na tam khui khai kim mai do Matthias na hau go phok an chishuli shurla ko manga ga than lim jang sa la khnuk naw li ning tonga an shur ko ali ga pang tharan an makhlan mana kala ready sai sai ga tong da sa khang tha ko ga chama ram asakwa the sai an chishun ga so great commission ji sing la ka ko awi maram li x ot sak larik mang li ga bi la ga record ka tem sam phang mano ka sak ak ba china Matthias wi weak point nga sarali X mang le jang ka tai masam bang no awi ka thila mahang manai kali ka tha da ba thiaw le jla mahang manai ka them ba bing na ka ha tishu da Matthias li la Stephen li rek crack Stephen li rung gwen hor tha taw da Stephen li rung gwen hor ga tha da ma shoi lak la Matthias la persecution rek crack ba sampang da le ra hang scholar guy na Jerusalem ni ra lak ina thiaw wa da hang ai ka hi tradition mang Bible li magpiam Bible is silent sai ka tradition church we history li ka ba dam tran li Jerusalem li Matthias ra lak aina thisanga kala awi chikurhi the sun temple ga jung nglem chang li chifie da hang ka hang le ka hila ka ga record sa hai malemna lagi shabing Matthias when tam khui ka bai ga chung khalai chiwing chai li ina yan kup sang okay mi na mathai mi la nana ning dong na sa ga rana mali saman miracle rana odram ngati khwai ra ga ho tharan ready aina lai sa vai sa lo kala brawi perfect timing jiling rai thai sei rai lo mi ko moi tum na fail sai sa la brawa fail masala miracle ina fail sa la anang ra miracle ina iwitili kiparani la machuk salala awitili kiparani la machuk salala rana replace sagwai mi mabat mako raw pangli mi gumona pitray ga sawang raw mission mang samlak manai ji mamalai say 1 Corinthians chapter 1 with 27 to 29 hipala kup sang say 1 Corinthians chapter 1 verses 27 to 29 ogatina mangkamuna the kakui bingli kala ngazana da ka khui pingli brana rinsit aina ka pangkhuya ogutina mayang ga sanga kala kika maning mana da ka phaninga jli varena ka pangkhui chiwaina migumo khipana ka varewi mangali malang so pai mana hidum saigora aringator Matthias bena tamkhui hai phaning jing sei Bigumo na magthaya ajli mingpho magzara nali prana ka pangis raw so kami tum saikor ni tashum